Ovo je malo poznata priča posle kraja rata sa NATO-om 1999. godine i povlačenja tadašnje vojske Jugoslavije i policije sa prostora Kosova i Metohije. Priča koja još jednom potvrđuje ko je čovekov najbolji prijatelj, koga nikada neće izdati i ostaviti na cedilu. Selo Sevce na Šar-planini, najjužnija granica Srbije, nastanjeno je srpskim življem 4. aprila u 13 sati, posle američke desantno-kopnene invazije. Više stotina vojnika i njihovih službenih dresiranih pasa, nemačkih ovčara, započeli su pravu bitku sa golorukim srpskim narodom. Agresori su pored moćnog oružja i tehnike koristili svoje dresirane pse, a Srbi, odnosno srpske žene i deca, ono što su imali, motke i svoje pse Šar-planince. I pravu pobedu za Ripljevu knjigu rekorda izvojevali su srpske žene i deca sa motkama, a posebno njihovi psi, čuveni Šar-planinci. Šar-planinci su pokazali američkim vojnicima i njihovim psima šta je bitka i kako se brani ognjište i svoj dom. Očevici kažu da prava šteta što neko kamerom nije zabeležio juriš hrabrih i ponosnih Šar-planinaca na američke vojnike i njihove pse. To je bila antologijska bitka, prenose magazin Novosti. Ni gume ni meci američkih vojnika nisu mogli ništa. Šar-planinci su kidisali, ujedali neprijatelje i njihove pse, koji su nad kraju dali se u bekstvo. Epilog tog sukoba: 3 američka vojnika izujedana, 2 njihova psa onesposobljena, 2 Šar-planinca teško ranjena američkim gumenim mecima.